Kwaqweza. Webafana botalako. Webafana botalako. Webafana botalako. Webafana botalako. Webafana botalako. Webafana botalako. Wezinsizwa zodala kuwe webafana bodala kuololo webafana bodala kuwe webafana bodala kuololo webafana bodala kuololo webafana bodala kuololo webafana bodala webafana bodala webafana bodala webafana bodala wala Kamana ka mfowethu. Yebo. Khona umfana omncane la wangapha ngakithi. Yeah. Ocule naye. Yebo. UKHUZANE. Yebo. Siphi izathu esikwenza ukuthi ke mdaka baba uKHUZANE ngiyamthanda okokuqala lokho. uKHUZANE ngiyamthanda umthanda nje umoya wakhe uyahlonipha insizwa loyana uyabona uKHUZANE ngiyakusho lokho ngikusho emoyeni ngimbekela nje iminyaka emibili uma ngabe ukuthi kukhona abafana ababhekene naye angazi angizazi izitha zakhe ngoba futhi into ekumele ngicacise izitha kaKHUZANE akusizona ezikaMtshengiseni uyabona njengoba sicula thina noKHUZANE sicula ukuthi sijabulisa abantu angithathi izitha kaKHUZANE ngibeke kimi kodwa manje into engizoyisho mina uKHUZANE eminyakeni emibili ezayo akekho wabozobe samelana naye uzobe seyindidane naye njengomtshengiseni lalela abantu futhi nabathanda ulande nje amaskandi ngiyamthanda umculo amaskandi womunye ngiyamthanda ngithi nje kube bonke abacula amaskandi kulonyaka akasikhuphela amasongs madoda ungangena estudio ungazi ukuthi uzokwenzani ngoba ekugcineni uzothi mangabe sekukhona ingoma engamlunyaka usukhala usuthatha nje ekhanda uyabona nawe ngene estudio ushaya ingoma ungamlunyaka njengentidane nje kulonyaka lo 2013 yangamlunyaka so ngamanye amazwi usho ukuthi umfana lo igcokamelisha nje bakuyilona saphuma ngalo nje lapha sivala unyaka kahle kahle hayi ukuthi konke wrong manje lapho usuzolalwa inqinzi ukuthi kungani umfana lapha kuyena ohlanisa unyaka zikhona ezinye inkunzi njengoba sikwazi ukuthi nako noshwi lapha awuthulanga uma ukuthi content lebeyenza wakhuluma ngokusebenza yabo akekho umculo amaskandi vele okhuluma iqiniso njengomtshengiseni noma abanye baculi njengentidane umuntu engakhuluma nje mina umuntu okwaziwayo ukuthi uyakwazi ukuphumela ubale noma umuntu mayenza kahle uyabona oshwi ngabanye amakoti bayinkunzi kodwa kulonyaka bekufanele ukuthi kube igcokamelisha nyasho namanje uyazi ngale nje kwento eningi bekufanele kube igcokamelisha manje kungazukuba igcokamelisha lezihoba awukho nje ngasibhamu yesholo nje konke shona ngizondala manje ngikhathele ngoba vele bangoma sebephuzile ukuthi uselinxusa abe yiqiniso olifaqwa ukuthi ulinxusa Ngilibingelele kuphina kuphilani buyele khona MTV channel kubingelelayo ngumsizi umfana kaNtshangase ngiphuma phansi lekwanongoma lapho engiphuma khona bafowethu njengoba singena ngayo indidane lapha na sikhumbula lapha na insuku zakudala mfowethu lapha indidane khona yayivuma khona insizwe ezimbili kanye yayivuma impela zombili njengamanje lezo nsizwa zikhombisa ukuthi zophethe kakhulu uMaskandi okuwumthandeni kanye noKHUZANE mthandi kaMaskandi ngiyethemba ukuthi indidane uzayikhumbula futhi uzoyithokozela engikhumbuze lapha khona indidane khona ikhipha khona inqina lemfene inabalandeli bayo kwamaye ukomisa kuyindoda vele lena engayitsheni ehlala inabantu angikukhumbuze nje leso sikhathi ukuthi ubuka indidane uyikhumbuze nje ngendidane siseza nazo indaba
Suku ngizolala sengimangalele ukuthi umtshengiseni ubethi balandeli bakhe kwamayimayi. Anginamsebenzi-ke ngoba mina ngokaNkulunkulu angeke ngife ngenxa yabo. Futhi ngeke ngibulawe umuntu mina. Siyoshaya isikhathi sami. Sengithola ukuthi-ke ngane zakwethu angikhoshi ngalokho. Ngisho ukuthi ngibonga kakhulu ukuthi nize la ngiswela umlomo izinkulungwane. Sicela uNkulunkulu enibusise ngane zakwethu. Ngizonikhombisa namhlanje inqina lemfene. Ngiyafuna ukubona. Okwenza ukuthi ngikwenze lokho. Kukhona abantu abaqamba amanga bathi hayi uphethe telefoni yakhe la i-EC mayisukwethe. Akusiyile inqina lela into ekhoshile. Manje ngifuna ukuthi nihambe nitshela abantu ukuthi-ke ngampela nibonile. Ukuthi ngithatha ngibulale yodwa yazo kulezame ngibona njengangane wethu kuyinqokolela nje ilokho nje bafuna kube kuthiwa kuya ngami ngabe ngihlezi ninani kuyinani Ngethemba mbukeli lapha ekhaya usahleli usabukele uyajabula kakhulu ukuzwa indidane isho kanjena ichoma ikhipha inqina nawe lemfene lapha khona ekhombisa abalandeli bayo bafowethu siyazi ukuthi ngomhla ka5 siphumela idate Omacekeceke Abasha abafana begcokamelisha njengoba ubona nawe esithombeni insizwa zigezile zimanzi osengikholelwa ukuthi mhlawumbe lezi ngoma elokhu iphuma nje ukuthi yena njengale ngoma le edisha umthando njengeviki elidlule ethena iqedweni impuphu mncane ngiyathemba ukuthi lezo ngoma mhlawumbe izona ngoma engicabanga ukuthi zikhona kule CD Omacekeceke kanye nalade beyivuma bethena sibulawa yizo izinsizwa. Iqedwe yini impuphu mngami usavumela abantu na Iqedwe yini impuphu mngami usavumela abantu na Wempuphu ngiyayithenga uphela kwenyanga Nekhalane lamafutha ngaphezulu Yempuphu ngiyayithenga uphela kwenyanga Nekhalane lamafutha ngaphezulu Iqedwe yini impuphu mngami usavumela abantu na Sola wayezinsizwa bobinsizwa sonesimana umthakathi sendizulu inangezimbebezini ngomtshela Sola wayezinsizwa bobinsizwa sonesimana umthakathi sendizulu inangezimbebezini ngomtshela Sola wayezinsizwa Sola wayezinsizwa
Bobinsizwe sone sibanazo Bobumthakathi semehlole Mina ngensimbi ayo mina ngensimbi ngethemba ukuthi lezi ngoma lezi izona ngoma esingayilindela phana ku Omacekeceke Abasha bazophuma futhi ngethemba ukuthi nizobajabulela njengoba insizwa nithi hlezi nithakasela nijabulela uma ikhiphile. Insizwa lezi engaphansi kwegcokama insizwa zangapha ngakithi lezi ezimbili umshovu nalensizwa enye le uba nomfana lo alegama lijike ematheni Manqoba kanye no Shilisi wangapha emuva. Izona insizwa engibona ngathi zizobe ibambe i-front page lapha nezobe ibambe i-front lapha kwi-cover. Bafethu ngiphinde futhi ngidlulisa ukubonga kakhulu kubantu abasebesubscribile ku-MTV channel. Ngibonga kakhulu futhi umuntu ongaka-subscribe kodwa usaqhubeka nokubuka. Ngiyacela ukuthi naye subscribe, press notification button. Ningakhohlwa ukukhomenta bafethu. Sengizophuma futhi angikwazi ukuphuma phela singakhulumanga ngomcimbi omkhulu zange-29 ngamkhaya lapha eLokhuza eCurrensfontein uLokhuza ikhuphukane zakho. Ikhuphukane zakho ke lapha nibekiwe ngomhla ka-29 kwenzeke kushintsho kulokhu ku-number 1. Sashintsha phela ngoba phela besazi ukuthi insizwa leyasemdletsheni iphela ihola phambili yo ibihamba phambili, kodwa ke kulokhu hayi kwenzeke ngenye indlela ngoba sibone insizwa le inkosi yangapha kwaGuqa iyo ke behlezi phambili ke okube nohiqi ngemva kokuba kuphume ipost ekhishwe umsizi ngathi nomfo kaNcube ayikhiphe wabeka angazi ba edit kanjani uKHUZANE obo number 1 Imthandeni obo number 2 ingakaphumi ipost engathi iofficial. Lokho kushiya abantu abaningi bedidekile ukuthi ngabe kwenzakala noba ukuthi noThibela uqale ngokukhipha ukuthi na hayi namhlanje ke yibo abahlezi ku1. Kwadida abantu abaningi ukuthi ngabe bakuthole kanjani lokho ngoba phela ipost silendele uNgelo V kodwa ke ugcine ikhiphile official. uKHUZANE ehleli phambili wakhona futhi abaphumile wakhona abangenile. Engikushoyo mina ukuthi ke wena mbukele ekhaya hamba uthenga itikiti lekhuphukane zakho lapha ngomhla ka-29 zenzeke eThekwini nathi futhi sobe sikhona. Mase ngiphuma ke bafuthu phela ngikwazi mase ngiphuma nje ngiphume nje ngeva ngabe ngisanishiyela umuntu noma ngitomule kuliphi iqhawe. Ngitomule uLokhuza nomfana lo uSMIRNOF ngoba usematheni lapha sivale ngaye enidonsela umuntu live. Ngethemba ukuthi uzomthokozela kakhulu uSMIRNOF. Ngicela ukuthi uma ungaka-subscribe ngicela usubscribe ku-MTV channel. Ukhulumayo ngumsizi umfana kaNtshangasi. Ngiyabonga kakhulu. Yazenzakalela wonke owenzakalayo kimi fana nokudaleka. Yazenzakalela wonke owenzakalayo kimi fana nokudaleka. Yazenzakalela wonke owenzakalayo kimi fana nokudaleka. Ifana nokudaleka emazulwini. Yazenzakalela wonke owenzakalayo kimi fana nokudaleka. Akhona uqonda nokwazi akusikho ukuthi sazi kakhulu wonke owenzakalayo kithi ngekusuke emazulwini. Akhona uqonda nokwazi akusikho ukuthi sazi kakhulu wonke owenzakalayo kithi ngekusuke emazulwini. Yazenzakalela wonke owenzakalayo kimi fana nokudaleka. Sonke
asivume lapho Khuphuka sikweleti. asaba Kunini singaba manje? kaNkulunkulu singaba kababa wethu osezulwini mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasekhaya ezulwini singaba kaNkulunkulu singaba kababa wethu osezulwini mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasekhaya ezulwini singaba kaNkulunkulu singaba kababa wethu osezulwini mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasekhaya ezulwini ngoba ngithi uyisiyoni nje umthandazo awazi kanjani umthandazo phela lo